Icyifuzo cy'uyu mwana no kubona imyambaro, ibikoresho by'ishuri ndetse n'aho kurara. Uyu mwana ubana n'umuryango we mu kazu gatoya kubakishijwe ibyondo n'ibiti ni munsi y'ibirunga. Avuga ko inshuro nyinshi adashobora gufata agatotsi, kandi no ku ishuri y'abandi bagiye kurya we yerekeza inzira yo mu rugo. Ashobora gusanga rimwe na rimwe nta funguro rihari. Umva uzaba iki? Muganga. Umva uzaba muganga ukavura abantu neza. Ori rero wambwiye ko ukunda ishuri. Hari abantu bashobora kuzabona iki kiganiro cyawe bakareba mu buzima bw'iwanyu, ubuzima mubayeho bwa gikene. Aha ngaha turi ni he? Ni mu rugo. Aha ni mu rugo. Ubwo se uryama gute mu by'ukuri? Uryama ku ki? Ku byatsi. Muryama ku byatsi? Ugasinzira se? Ndaryamaga, hari igihe nsinziraga, hari igihe ndaraga ndi kureba. Kubera icyo urara uri kureba? Ni ibijyanye. Ibijyanye? Biri kukurya? Ubwo se iyo byagenze gutyo ni ukurara uri kanuye neza neza ureba. None ori hari ibintu abantu bagufasha abantu baramutse babonye iki kiganiro? Amakayi, ibyo kurya, ibintu nk'ibyo. Wow. Ongera nshaka ngo ngere ubisiremo neza, uzamure n'ijwi. Hagize umuntu ubona iki kiganiro cyangwa hagize umugira neza yagufasha iki? Yamfasha amakayi, akamfasha n'ibyo kurya, bakampa amatora nkayiraraho nanje, ubu ngasinzira nkabaho neza. Ibintu nk'ibyo mbese. Ahantu wari uba wahanyereka ukuntu hameze? Kuri kumbwira ngo ni hasi? Ngiye kugenda mu kanya uhanyereke rero. Iyo ngiye ku ishuri ndariye, ngarukaga mu rugo, nasanga badatetse nkabaho. Ukabaho? Ukaryenda ukaryama? Yamfasha amakayi, akamfasha n'ibyo kurya, bakampa amatora nkayiraraho nanje, ubu ngasinzira nkabaho neza. Aha ngaha niho ndara. Ugasinzira? Rimwe na rimwe ndasinziraga, ko rimwe na rimwe nkaburitira. Ahangaha niho urara. Ibyo ni ibitabo byawe rero? Niyo mpamvu uzi Icyongereza, ndabona harimo n'ibitabo. Icyo gitabo cy'igitero turebe ni cyawe se? Reka dusuze mwese abakurikiye Naribonye TV. Ubu noneho muraza kubona hano umwana w'umukobwa. Ni umwana ukiri mutoya, byakugora guhita upfa kumenya ukuntu yaza kutuganiriza, ariko reka mbashimire. Ni umwana w'umukobwa naje kumenya ko mu ishuri bitameze neza. Bita amakuru? Ni byiza. Mikoro imanira nta kibazo, ndaba ndi kukumva sibyo? Ni byiza. Witwa nde? Maniragena. Witwa? Oliva Maniragena. Umeze ute Oliva? Byagenze bite ku ishuri? Ku ishuri ntibanyishurira, kandi iyo bagiye kurya ndataha. Iyo bagiye kurya urataha? Iyo babonye amafaranga baranyishurira nanje nkajya. Nawe ukarya? Iyo batayabonye? Iyo batayabonye imyenda bagaho, ikayi imwe ryashiye bakangurira irindi. Nari ngeze mu wa mbere. Nibwo wari ugitangira mu wa mbere? Tutubwire ku ishuri rero. Birumvikana ku ishuri ntago wari utubwiye ku ishuri ntago ujya ubona ibiryo. Mu rugo se uba wariyeho? Hari igihe biboneka cyangwa ntibiboneke? Iyo papa yagiye mu kazi niho tujyaga. Niho mujyaga? Ubwo iyo wagiye ku ishuri utariye bigiye bimeze bite Ori? Iyo ngiye ku ishuri ndariye, ngarukaga mu rugo, nasanga badatetse nkabaho. Ukabaho? Ukaryenda ukaryama? ngaho tubara twumve niba uzi kubara.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18. 18. Wow. Uri ko numva uri kumenya icyongereza. Mwarimu wacu akunda kudukubita. Arakubita kugira ngo mukimenye. Uri wigana ikayi imwe ukamenya n'icyongereza kigeze aho ngaho. Ngaho rero uritubwire rero ndumva uzi gufata wabaye wakangaye mu ishuri. Nabaye uwa mbere. Wabaye uwa mbere. Umva uzaba iki? Umuganga. Umva uzaba muganga. Ukavura abantu neza. Uri rero wambwiye ko ukunda ishuri. Hari abantu bashobora kuzabona iki kiganiro cyawe bakareba mu buzima bw'iwanyu, ubuzima mubayeho bwa gikene. Aha ngaha turi ni he? Ni mu rugo. Aha ni mu rugo. Ubwo se uryama gute mu by'ukuri? Uryama ku ki? Ku byatsi. Muryama ku byatsi? Ugasinzira se? Ndaryamaga, haba hari igihe nsinziraga, haba hari igihe ndaraga ndi kureba. Kubera icyo urara uri kureba? Ni ibijyanye. Ibijyanye? Biri kukurya? Ubwo se iyo byagenze gutyo ni ukurara uri kanuye neza ureba. Hagize umuntu ubona iki kiganiro cyangwa hagize umugira neza yagufasha iki? Yamfasha amakaye, akamfasha n'ibyo kurya, bakampa amatora nkayiraraho nanje, ubu ngasinzira nkabaho neza. Ibintu nk'ibyo mbese. Ahantu wari uba wahanyereka? Ukuntu hameze? Kuri kumbwira ngo ni hasi? Ngiye kugenda mu kanya uhanyereke rero. Ariko abantu bazagura imyenda uve muri icyo gipira rwose. Ufite imyenda ingahe? Ndaza mfite imyenda nk'ibiri. Ufite imyenda nk'ibiri gusa? Mporaga mu mwenda umwe. Mporaga mu mwenda umwe. None ku ishuri biba bimeze bite? Ku ishuri iyo wajyanye umwenda umwe nyine? Nzanaga uwo mwenda umwe ngahera mu mwenda umwe. Ibyo nibyo biba biri ku ishuri. Ugiye kunyereka aho urara rero? Sibyo? Ugiye kunyereka aho urara, unyereke rwose ukuntu uryama n'ibyo wiyorosa, sibyo? Tugende twinjire mu nzu, sibyo? Twagiye uri. Ugiye kunyereka aho urara? Ngaho kingura nta kibazo unyereka aho urara. Sibyo? Kurabona aka karido kugira ngo mbashe kubona aho urara. Dore naho ngaho urara? Ndabona ufite n'amakaye aho urara rero. aha ngaha niho ndara. Ugasinzira? Rimwe na rimwe ndasinziraga, ko rimwe na rimwe nkaburitira. Aha ngaha niho urara. Ibyo ni ibitabo byawe rero? Niyo mpamvu uzi icyongereza. Ndabona harimo n'ibitabo. Icyo gitabo cy'igitero turebe ni cyawe se? Iki? Aha niho ndara. Wamba motora nanje najyama ngasinzira. Nijoro uriga usubiramo amasomo cyangwa? Oya.